Na kabinta ki khubor baman kasngi pet bat subscribe ya u an ta kasngi. Kajila Meghalaya kalanang syak ta ajur ha kajing jelai jong drok haman ki benta ka imlang ka salang. Kabala pelong ya ka sarkar berkiseng bhalang ban jenjar ban te lakam. Ka President jong ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress Committee kong Joplin Shilla habaya kran shikilat pothai khubor kong bamenta om dai shu tangka kam jong kiseng bhalang ne seng san perthei. Ndai kari ka kamram jong baro ban ya trelang ban ya dai ka imlang ka salang no udrong ublak ta ajuri ki samla. Kakong Shilla ka pentip ru baka Mahila Congress kan pelong ka food fest ha usus Sotham Auditorium ha ka khandai bat chpotrik unai lur kumshi benta ban penmi pisa na ka benta ka jingpen sapryang jingtip ban persha ya udrong. Ka jingbam bat jingdi ka batay ye kamen kadai ka jingdan kam bakong san ha ka jingim. Henry menta ka imlang ka saalang kalanang ima namar ka tu ka thim bat ka jingpu ai drop ka papinjon ya kamet bat ka mensim jong ki samla kalaong. Kakong Shilla ka penpau baling ba kini ka program ka Congress ka kwa ban trelang bar ka imlang ka saalang ban rat ya udrong. Bantay ka jingim ka bakot bakhya bar ka bishngan. Na kalyang u Henry Kharmuti Vice President ka Meghalaya Pradesh Youth Congress ulakhot wer ya ki samla ban nong ka we ha ka jing yakun persha ya udrong. Ubo jingkaliru ya ka sarkar halor ka jingjelai jong udrong na uwan sya upoy balay kat babun ki seng bhalang kinang tray banrat ray drok pat unang kharoi. U Kharmuti uang bakala long ka kamram jong ka sarkar ban shimkhya ya gani ka jing namar ki samla kila nang sa akenja bat pelong trot ya ka jing im jangki. Kamat halor bangi boy kan ka food fest council kalong bangi kwa ban generate fund na kamantaka drug awareness program across the state king. Mdi tang hapo Shillong, ngili lang chapo Long Kendong, ngili lang chapo Jaintia Hills, ngili chapo Garo Hills, bangin pen long aware. Mdi tang iki kena andre iki cumi iki separu. Kenang ba kingi ki youths kin nom kin randin okay no drugs. Handre mata damdan ba kit kli damdan ba shime ka jing kit kli ba kumno nginyale kum kilong kumi ngisno ngidon kata ka jing kit kli bangin wan chakmat bangin ya lek penlong iki awareness program haman man naki dong haman man naki shnong knang ba nginla bantem ya kane ban bakin increase u drugs hangne po ka jela ka jongi ya menta tengi ilak kanrei pala du drugs youth man lakasi kilangop ho drugs ni ya churum chaneng bon kinong tu bon kinong luti wat hayeng hasen jungi laslang bandrung bentu te kane kapen iba na drugs bagi kwa ban di drugs te kia lekto kia tu kia luti ya ki kena ki kelong ki kena balik school ki temen ki kro ki bayai halinti sengkin te kamlang syuking ke basyong bai syong singai de ka society jungi mo te kamta me ki youth semata ki youth sure ki la don lang ban ni te ngirung ide ban clean na ki youth na kaleng jungki ki don ayu ban ong supang drugs te ni pelong na kaseng hande menta ngim de ban sngo seng te ngim de ban sngo ngide ban wan lang ajo bangin ya fight yone menace balak ta jur ha ka jela ka jungi lai kumbo unsar lo yaki youths yaki kon samla ki jengi kan thai ba chenrang tingim de ban sngo party ngi de ban wan lang kum kinong shong shnong jong ka jela Meghalaya ngi de ban wan lang ban fight yoni manage jong ka drugs kata nga kerpat na ki public te ngi aware yaki public ngi aware yaki brio bakin wan hang ne la shai ba la hisni hindai ba chipo tarik bakin wan lang hang ne bakin ya don benta lang mo bancim benta ba nang ba niru kum kasen nila banya chakmat ya ki kam babha ki jengi nakaliang jengi dik nakapaki blok away hi tadi ku jengi pelong kene sukses ho kali kawai pelong ka lak limpi ba kum nu baginya chakmat nama ka bam ni kaman ka ege ke babha bam ke babha omra ya ke basnio baka thong hi kade hi nakata hi manta
makum nua ibang pensai ban nyimpe ku khamha ya kajing ni kajing jelai ya udrak hi hakane kasit hi brokawai baru ini te ba katna ki khuan ki samla iba shwa bande kata kerta jengki bikin hek dungsan kebakin minat halaka rakam kajing puli puthi ban minat kum uhumnan bantai ya para kumukun mantai ya ikmi kipa ya kini kesem hingrai ha jengop na hakim ki jingdi hala jingdi besniam tiba tenteng tang sipor he yarahap bandu na ela jingin gejongki bat dihap ban kut na kala nanti gejongki kamdan siu kalawai kabapernah hin ta jongki kejing pandra jungi hang ni nakaliang partai jungi kongres nakaliang ki mahila ni kongres nakaliang ki youth ni kongres nakaliang ki kongres si brokawai kadai ba ni yang persya yau drugs uba bambu bampong ya kejing im ya kejai benrio ya kejinlang ni ki khasi dia hakane kestiet gini hindro kawai bang ikan puru nakaliang ki bahalor nakaliang sarkar bakadai jisa kebantek banyak bakumuk kejelai kane mangga puar ni lembah keseng balang hu tijuakam sikan ni taginong di brok Henry tau brok supaya nanu bagaimana sarkar ketuat anu kan nu bakan yudha naik nanti bawan namar sim bab layo kita kena ini ban kriat utau drug inong dia layo ban dia inong dia ro apa yo inong dia pat utau inong dia uthir nanu bawan dia utar de ban yo kan kumo tama yo utau badia tanganta kawa sukut na ngai pat utau tenrai uthir tenrai udah kwandu utar kan jadi ban sei hamadan basempat ikumita bapen spoil bapen long lingkar ya ke bara namenta kejing bah bapen jenjar sisa hayeng kesem bapen mi dak umat bapen yam bab metir kita kena ona langop ha ke drugs di kumno kileran yel dia surat dak ba ke sabat senang ke apoi ke tulen ndai on na kejing kuat ki ndai kadai hi ke kejing kuat yang ke sarkar hi apa hi ke